E pōhehe ana te marea kei te mōhio te nuinga o tātou ki te tunu kai. Engari kua kitea i te whare here o pā remo, tokomahanga mauhere kāri te mau i tērā momo mātauranga. Nā kona no i whakatūri ai he hōtaka ako hou e mōhio ai ngā mauhere ki te tunu kai mārātau. Hei tā te o Kiwa McLean ko te wawata ia, he pūkenga anō tēnei hei āwhina i ngā mauhere ki te hoki atu ki roto i te hapori, ka tau te noho, ka ngitu te ahu whakamua. He tāo kai, te mahi. He āhuatanga hou mo e nei mauhere. I enjoy it, as well as the boys. You know, we always look forward to it every Wednesdays. Koe nei te wiki tuawhitu o te kaupapa tika tunu, ko te kapu ake i ngā pukenga tāo kai, te mōhio hoki i ngā kai tika mō te hauora te ito o te kaupapa. I'm just a taro guy, but to have different kind of varieties, what I'm not used to, the benefits of it, it's really good. The boys enjoy it as well. You know, they like vegetables as well. You know, just from doing this course. Ko te mōhio hoki me pēhea te pena kai, te whakarite tohutaka, me te tunu ki te rere o te wā anō hoki tā rātau. E whai nei. So it's not only about cooking, it's about budgeting, financial literacy, planning, and of course taking all those skills back to the family, back to the community. Kai ngā kauana e nei mauhere ki te tākaro riki, nā te kaupapa nei i nā tore ai rātau ki ngā mahere kai. They brought in a guy who works with the Auckland Blues, and he came and went over a whole diet plan with me and the right choices to eat before and after games, which has it's quite helped me with recovery and stuff. Me te hahe kai kōhua hauora ake nei kei te rārangi kai I te rānei. Well, we've taken the traditional boil up. We're starting with a lot of vegetables, tons of vegetables, onions, garlic, kumara, peppers, foods that are in season, because we're also mindful that people are on a budget. So we are presenting some key principles around, well, how can you extend your purse, and what are the principles around that? Ka mutu mō te nuinga kaore rātau I paku mōhio ki te tunu kai. Nah, the nori is drive to the takeaways and special B, special C, so on. Yeah. And do you believe this is going to help you when you're released in the future? Yeah, for sure. Gave me another look at vegetables and the health benefits. Not much of our generation is making it to 40 these days, so I want to be there for my kids. So, yeah, I'm going to carry it on. Hei tērā wiki kapi ai te kaupapa nei me te āwhero nui kia whai pū te a taunaki e koke tonu ai tēnei kaupapa. Me kore noa muri e hokia, āraurangi rā. Te o Kiwa McLean, te karere.